Kelsin perişteler, bugün ayabay köp jumuşlarım var. Kelsin menin jaşoğuma perişteler, maga dua kıla turgan perişteler, rahmat perişteleri kelsin, kıyınçılıklar var, Allah oşonu jengil kılsın. Kerek emes mi? Kerek. Periştelerdi çakırudun jolu, Kur'an okuylu. Biro jamandık kaalap sizge okutsun sizni, joluңuzdu japsın sizni, birok ne kılat? Allah saktap turat, sizge ziyan ber albay. Bardık meselelerden çeçimin Allah Kur'an'da bizge joldomo bergen. Bolgonu bugün biz musulmandar ıyık Kur'an'dan keçine ne kıldık? Keçine alыстap kaldık. Adam balasın keçine özünden ketip başlaganda, keçine jeçkendүүлüktörün bul menin emgegimden, menin akıldıulugumdan dep başlaganda Allah Kur'an'da ne kıldı? Düşündürüp berdi. Kaysıl bir sebepten, bir günösünün sebebinden tozokko tüşöt degenlerden 10 kişini şefaat kılığı Allah mümkünçülük veretti. Allah Teala bizge özü üyretip jatat. Pendelerim şunday dep aytkıla men silerdi saktayın dep. Ne dep aytalı ya Allah? Kol aytkınız. Kur'an bu cerbetindeki Allah Teala'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bergen mucizası. Kur'an bu Peygamberimizin mucizası. Mucize degeni Peygamber aleyhisselam'dan Allah'tan alıp ümmetke bergen bir uşunday keremet nerse. Kur'an'dan başka toluğunan jattaganga mümkün bolgan kitap yok. Kiçinekey bolsa da. Bu Kur'an'ın mucizası, Kur'an'ın keremeti Allah'tan sözü bolganın dalili insan jattay alat. Arapça düşünböse de jattay alat. Hem kimdir bir ödün balası, inisi, jakını Kur'an'ı jattagan bolsa bu ne degen kuvanıç ki Allah Teala ki bu dünyada da oşol Kur'an jattaganın özüne jakınlarına Allah berekeli jaşoo beret. Sebep Kur'an bu bereke. Kur'an'da kança köp okugan, oşonça köp bereke, aşırgan sayın Allah berekeni aşırat, jaş olsun da. Alemi, akirette, Kur'an'da jattagan insanın özüne Allah Teala ayttırat. İkkara vartaki varattil, kama kunta turattilu fid dunya. Sen oku. Okudağı dünyada kanday okuyteleň, oşondoy oku, bir ayat oku, bir daraja kötörüle ber deydi. Senin darajan kaçan toktoyt? Akırkı ayatda okuganında. Anan Allah Teala kimdir bir ödün uğuluna ötö jogorku daraja berdi. Birok atası ıldyky darajada. Allah emne kılat? Alhaqna bihim zurriyetahum. En jogorku dengeldeki tuğanga ıldykylardy jogorı kılıp oşolarga jetkizemin deydi. Anan Kur'an'ı jattagan insanga Allah Teala özünün jakınlarından musulman kaysıl bir sebepten bir günösünün sebebinden tozokko tüşöt degenlerden 10 kişini şefaat kılığı Allah mümkünçülük veretti. Jakınlarına. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan silerden en jakşırağınlar kim Kur'an'da özü öğrenip anan başkalarga öğretken bolsa. Başka bir jetişkendүүлükke en jakşıraak dep aytkan emesdi. Kur'an'a jakındagan adam elemez, jakındagan har bir nerse Allah'ın astında darajası kötörüle beretdi. Kur'an'a mansup bolgan, Kur'an'a jakın bolgan har bir nerse. Kur'an okula turgan jer Allah'ın aldında berekeli boladı. Hani Kur'an okugan insanç ümmetke köp nerse berүү üçün Allah Kur'an bergen. Kur'an kitabı albatta kaza olgandorga okusak soğup bola turgan kitap. Birok oşol üçün ele emesdi. Kaza olgandorga gana okula turgan kitap ele emes bu. Kur'an'da Allah Teala hidayet kitabı dedi. Hidayet, Kur'an bizge jaşoodun jolunu körsetet. Kanday jaşoo kerek, kıynalbay.
Dünyada da igiliktүү, ahirette dagы игиликтүү жашоону Аллах ыйык Кур'анда бизге көрсөтүп берди. Туура эмес жашагандардын өмүр баянын баяндап, натыйжасын баяндады. Туура жашагандардын өмүр баянын, кыссаларын баяндап, ийгиликтерин баяндады. Каалоону биздин өзүбүзгө берди. Ким кааласа, буну тандасын, ким кааласа, буну тандасын. Салихиндердин жашоосун дагы баяндады. Пайгамбарлар жана пайгамбарларга ээрчигендердин ийгилигин, жана ээрчибегендердин дүйнөдө деле кор болгондорун, Фираун сыяктууларды. Ыйык Кур'ан эң алгач хидаят китеби, жолдомо, кандай жашоо керек. Дүйнөдө кайсыл бир ишкана, бир буюм иштеп чыгара турган болсо, ошонун жанында кандай колдонуу керек, ошонун жол жобосун жазылган инструкция жанында болот. Бул буюмду кандай колдонсо көпкө иштеп берет, зыян болбойт деп жанында эмне берет? Ошо колдонуу бир жолдомосун. Аллах Таала инсанды жаратып, бул инсан дүйнөдө көпкө, өмүрүнүн акырына чейин өзүнө да зыян бербей, башкаларга да зыян бербей жашоосу үчүн Аллах Таала адам затына жолдомо кошуп берди. Хидаят китеби, худан лил муттaqin. Kimler üçün жолдому? Kim men ушул дүйнөдө таква адам болоюн, күнөөдөн сактанган, Аллахтын өкүмдөрүнү аткарган адам болоюн үчүн ыйык Кур'ан хидаят. Башка бүт бардык китептер ушул ыйык Кур'анды түшүндүрүү үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү хадистери ыйык Кур'анды түшүндүрүү үчүн. Бардык хадистер дагы, фикх илми дагы ошол ыйык Кур'андын хадистин жыйынтыгы, түшүндүрмөлөрү. Ошого эң алгач Кур'ан Аллахтын сөзү, момундарга Аллах Таала пайгамбар алейхиссаламга вахий аркылуу жөнөтүп, момундар чын дилинен якын кылып тастыкташкан бул Аллахтын сөзү деп. Кур'ан бул эң алгач хидаят китеби. Бирок ошол хидаят болуусу үчүн өз алдынча түрдүү тилдерде котормосун окуп адам хидаят таба албайт. Балким ошону устаз менен окуп, агай менен окуп, муалим менен устаздан барып, мешитибиздин имамынан барып, сүрөлөрдүн маанисин, максатын, тафсирин сурап окуганда не болот? Хидаят болот. Жолдомо болот. Ыйык Кур'анда ибадатка тиешелүүнү Аллах айткан, муамалатка тиешелүүнү Аллах Таала айткан, муашаратка тиешелүүнү айткан, кулк мүнөзүбүз кандай болуу керек айткан, иманият тууралуу, иманыбыз кандай болуш керек Аллах өзүн тааныштырып өткөн ыйык Кур'анда. Бардыгы барды. Хидаят жолдомо китеби. Ата энеге кандай мамиле жасоо керек, бир туугандарга. Ачуу келгенде эмне кылыш керек адам? Жолдомо. Ар түрдүү ахвалдар болот го. Ачуу келгенде эмне кылыш керек? Аллах эмне деди? Вал казиминал гайз. Ачуун жуткандар үчүн бейиш жаралган деди. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Шашылгыла бейиш тарапка, Аллахтын мейрими жана бейиш тарапка, бейиштин чоңдугу ушунчалык чоң, анын эни эле жерден асманга чейин. Ким үчүн? Уиддат лил муттaqin. Аллахтан корккондор үчүн даярдап коюлган. Ал эми Аллахтан корккондордун бир белгилери барбы? Бар. Кандай алар белгилери? Вал казиминал гайз. Ачуу келгенде ачууланып, ошол кезде оозуна келгенди сүйлөп, акылына келгенди жасап салбайт дагы, балким ошол ачуусун жутуп алат. Бул бейишке кире тургандардын бир сыфаты. Вал афина анин нас. Ошол ачуусун ким келтирген болсо, ошону да эмне кылат? Кечирип салат. Адамдардын ката кемчиликтерин кечирген кимдер булар? Бейишке кире тургандардын сыфаттарынан. Ыйык Кур'ан бизге жолдомо. Ачууланганда эмне кылгыла деди? Жуткула. Бирөөгө капа болсоңорчу, кечиргиле.
Өч алууга жок. Же ömür boyu kek сактап жүргөнгө жок, андайга болбойт. Балким эмне кылууга? Кечирип салганга. Эми ушуну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрүп берди бизге. Адам суроодагы пайда болуусу мүмкүн, же ойлойт, эми бирөө мени аябай каттуу капа кылса, мен дароо эле кечире албайм да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошону түшүндүрүп берди. Туура дароо эле кечире албасаң, анда бир күндөн кийин кечир. 2 күндөн кийин кечир. Кичине ачуу тараганда 3 күндөн кийин кечир. Бирок 3 күндөн ашырба. Ачууланба деген жок Аллах Таала. Ачууланбагыла деген себеп, ачууланбагыла десе, анда бизден ачуулануу сыфатын Аллах Таала бербеш керек эле. Берди, ачууланабыз, капа болобуз. Эмне деди? Жок, ачууланбагыла деген жок, балким ачуулансаңар, бирөө капа кылса силерди кечирип койгула. Вал-афина анин-нас. Валлаху юхиббул мухсинин. Аллах Таала жакшылык кылгандарды жакшы көрөт. Балким сиздин ачууңузга тийген, сизди капа кылган адамды кечирип эле койбой, кечиргенден кийин ошого жакшылык да кылыңыз деди. Курандын жолдомосу. Кээ бир учурларда адам өзүнүн бир Аллах берген бир неаматты өзүнө таандык кылып алат дагы, күчүнө, же билимине, же тажрыйбасына, же байлык бийлигине, кетчине ошо меники деп туруп, кетчине эмне кылат? Мындай башкалардан өзүн жогору коюу жөн сыфаты бул адамда бар. Мен дегенчи. Ошондой адамга келе калганда ыйык Куранда Аллах жолдомо берди. Вала тамши фил арди мараха. Адам баласы жер бетинде бой көтөрүп баспагының. Иннака лан тахрикал арда ва лан таблугал жибала тула. Эми сен ушундай бой көтөрүп басканың менен жерди бир тепсең жер жарылып кетпейт го. Боюңду бийик кылган тоолорго жетпейт го. Анда не пайдасы мынчалык бой көтөрүп? Хал ата алал инсани хинун мин ад-дахри лам якун шай'ан мазкура. Ушундай бир учур, ушундай бир доор келип өтпөдү беле адам баласынын башынан. Ошол доордо атын атаганга да лайыктуу нерсе эмес эле адам деп адамдын аслы негизи эмне экенин эскертип бой көтөрбөгөнгө жол көрсөтүп берди. Бар адам баласы кээде эмне кылат? Кээде башкалардан өзүн жогору коёюн дейт. Аллах Таала эмне деди? Жок. Сенин жетишкендүүлүгүң эмес ал. Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха. Аллах берген бир неаматтын пайдаларын эсептеп чыккыла, эсептеп бүт албайсыңар. Бүт барын Аллах берди. Ва ма бикум мин ни'матин фаминаллах. Силерде эмне ийгиликтер, жакшылыктар болсо, ал Аллахтан берилген силерге деп бизге адам баласын кетчине өзүнөн кетип баштаганда, кетчине жетишкендүүлүктөрүн бул менин эмгегимден, менин акылдуулугумдан деп баштаганда, Аллах Куранда эмне кылды? Түшүндүрүп берди. Жок, бул сеники эмес бул. Ва ма бикум мин ни'матин фаминаллах. Бул Аллахтан келди. Ден соолук бу, сен өзүң машыгып, өзүң туура тамактангандан бул ден соолукка жетишкен жоксуң, Аллах берди. Бул күчпү, сен көп машыккандан эмес, Аллах берди сага бул күчтү. Бул илим билимдиби? Аллах берди. Бул байлык бийликтиби? Баарын Аллах берди. Мен деген адам не кылат? Себеби сизчелик мейнет кылган, аракет кылган адамдардын баарын эле берген жок го. Үйлөнгөндөн соң адам Аллах уул кыз перзент берсем не дейт? Мен уулду болдум. Кээ бирлер өзүнүн аялына ыраазычылык билдирет, рахмат айтат. Рахмат дейт. Уул төрөп бергениңе рахмат, кыз төрөп бергениңе албетте туура. Бирок Аллах берди. Себеп канча үйлөнгөндөр бар, жылдап төрөп бере албай атат го. Аллах Таала бизге түшүнүк берип жатат.
Bul Allah berdi. Bir жақсы ahval kelse, bul men özüm, ha. Bir nersege jetişse, men özüm, bugün Kur'an jatta büttü, kebir ata-enelerim dedi, men balam özü zehindi öyle, kiçinekeyinен zehindi öyle balam. Yok, men balamды kiçinesinden okuga uşunday köndürgömün. Balam köp okuçu ele. Yok. Ma asabaka min hasanatin. Allah medet kandaydır jakşılık kelgen bolsa silerge. Ma asabaka min hasanatin feminallah. Jakşılık, iyigilik kelse bul silerdin tiyešenger jok bul nersege. Bul tüzdön tüz Allah'tın öz fazıl, öz karamı, öz nimetı, jakşılığı menen berdi silerge. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ Alemi kiçine bir keyde ыңгайсыз uçurlar bolup kalsa, sınoğlar bolup kalsa adam ne deydi? Anı hiç kaçan özüne yok taandı kılbaydı. Biröölörgö, sen uşunday kılbaganda uşunday bolboyt ele. Zaman buzulganda hazır. Kiçinen tura emes ahvalga düşüp kalsa, soodası жүрүшpөй kalsa, egin-tegin öspöy kalsa, başkalarga tönköyttü. Egin-tegin öspöy kalsa murap menen uruşat. Sen vagında su berbedin ele. Allah Taala ne dedi? Oma asabaka min sayyiatin silerge jakpay turgan jaman ahvaldar keldibi fa min nafsika. Bul senin özüңdün ele jasagany kesepetini. Sen öppö özüңdü, başka biröden emes. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Birödün jügün birö kötörбөйт. Senin وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ Allah'ım ne dedi? Senin dağı köptögön jasagan kemçiliklerin keçirip koyganmın. Kebirlerin kesepetin berdim ben. Demek jakşılık gelse menden emes, kimden? Allah'tan. Keçine sunov gelse, sen uşunday kılbaganda uşunday bolboyt ele dep, dosun, ayalın, tuğanın oşoga ayıptabay, ne kılış gerek? Menden. Men kay bir jerde toora emes jasap koydu. Allah bizge uşul joldomunu berip jatat. Emi bir adamdı tüz jolga kelsin, birö balasın tarbiyalany kalasa, birö dosun, birö tuğanın uşul günö kılıp jüret, uşu günö işten tıyılsa eken, kişine uyat işlermen alektenip jüret, uşunu kılbasa eken, dep kimdi oң dogusu kelse adam, her bir adam özünçe oylaydı, birö ne deyt, maşina alıp beriş gerek, birö ne deyt, jok bunu savaş gerek, birö ne deyt, bunu dem saldırış gerek, toora. Ama Allah bizge oşonday uçurlardan ne joldoma bergen, oşonday biröөнü toora jolga alıp kelүүдün jolu kaysyl agayım ne beriş gerek, kanday darı beriş gerek. Allah Taala namazdı berdi, jana namazdın tasirin ne dedi? İnnas salata tanha anil fahşai vel munkar. Hakikatta namaz günö işlerden, uyat işlerden adam balasın toktotot tıyat. Her bir nersen tasiri var. Aksakaldar menen dastorgona oturup kalsanız, aksakaldar aytıp berip turatты. Misal badıraң жесең, badıraң suuk kelet balam, badıraңды azırak je deyт. Anan keçine anar жесең, anar ысык. Көк çay içсең, көк çay давленен түшүрөт. Көк çay бул suuk. Kara çay bul ısık. Көк çayga navat salsаң ne deyт? Emi jakşı boldu. Dünyada her bir nersen tasiri var eken da, je suuk, je ısık. Alemi her bir nersenin tasiri bolsa, namazdın tasiri bolbayбы? Namazdın da tasiri var. Namazdın tasiri emne? Günde 5 mal erteң menen turup darat alıp meşitke kelip namaz okudu, peşimde namaz okudu, 5 mal namaz okudu. Emne özgörüş bolat? Namazdın tasiri, bul adam günö jana uyat işlerden toktolat, tıyılat, kılbay kılat. Bardyk meselelerden çeçimin Allah Kur'an'da bizge joldomo bergen. Bolgonu bugün biz musulmandar ıyık Kur'an'dan keçine ne kıldık? Keçine alыстap kaldık. Kur'an'dı özümüzden alыstattık, özümüzdü Kur'an'dan alıstattık. Kur'an'dı büyük jerge koyup, uşunun sıylagandık, kadırlagandık dep düşünüp, üyübüzde, meçitlerde büyük jerge koyup koyduk. Anı cuma sayındağı, ay sayındağı, yıl sayındağı alıp okuunu, yok. Gün sayın ayık Kur'an'da açıp karap oku, bul Kur'an-ı Kerim'ge bolgon sıy urmat, Kur'an-ı Kerim'ge bolgon iman işeniştin belgisi.
Bugün biz Kur'an'da biri kaza olsa ele okup kaldık. Anda dele bağırız çoğulağız bir öyle okuydu. Falança üyünde Kur'an okutat eken, Kur'an okuyt eken dese, jaş baldardan ödem ne düşünet? Ha, biri kaza oldu. Kim kaza oldu? Kur'an okutat eken. Bireudun üyüne varıp eşkin kaksanız, balası atam Kur'an okuvattıle dese, kelgen adamdın oyuna birinci soru ne gelir? Kim kaza oldu le? Atanız Kur'an okuvattır, kim kaza oldu le? Sebebi biz jönden jön Kur'an okuvaybız. Şu biri ölsele Kur'an okuyabız. Torap dur emes be? Emnege biz erteң menen Kur'an'da açıp okubaylı, Kur'an'ın bereketinden paydalanbaylı, keçinde Kur'an okubaylı. Taң erteң okugan Kur'an turalı Allah özüm ne degen? İnna Kur'anal fajri kana mashhuda. Taң erteң okugan Kur'an'a perişteler kelet, güve bolat. Kelsin perişteler, bugün ayabay köp jumuşlarım var. Kelsin menin jaşoğuma perişteler, maga dua kıla turgan perişteler, rahmat perişteleri kelsin, kıyınçılıklar var, Allah oşonu jengil kılsın. Kerek emes mi? Kerek. Periştelerdi çakırudun jolu, Kur'an okuylu. Kur'an hidayet kitabı, Kur'an hifazat kitabı. Hidayattagı, joldomadagı, hifazat, saktıktagı kitabı. Adam balası birinci dünyada bir nesige jetişeyindi. Jetiştiği emi jogot boyundi. Den soluk Allah berdi emi şunu jogot boş gerek, kantip. Allah Taala baylık berdi emi şunu saktap kalış gerek, jogot boş gerek. Uğul kız perzent berdi emi şunu saktaş gerek. Bardık nerseni korgo, saktoo üçün Allah ne verdi? Kur'an verdi. Kur'an hifazat, hidayattagı kitabı, hifazattagı kitabı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köz tiygenge, jin tiygenge, oğurganga, balelerden barынан saktanuğa ayıp Kur'an okuyt ele. Oğrudu balançı oğurup kalıptır dese Kur'an oku, Fatiha okuyunuz. Özünün nevereleri Hazreti Hasan radıyallahu anh, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Oğurup kalganlarında İhlas, Falak, Nas. Yani Falak, Nas süresini okup dem salganlarında ordudan turup gitti. Öte katı köz tiygenildi. Alemi biz sizlerge ne dedi erteң menen keçinde. Bagımdattan keyin, Şamdan keyin İhlas, Falak, Nas sürelerini üç yoldan okup algıla. Ne var bu sürelerde? Hifazat, saktık. Biz Allah Taala bizge özü üretip jatat. Pendelerim şunday dep aytkıla men silerdi saktayın dep. Ne dep aytalı ya Allah? Kul aytkınız. A'udhu bi rabbil falak. Tağdın Rabbisi meni sakta. Neden? Min şerri ma halak. Özün jaratkan büt nerselerden jamandığından sakta. Ve min şerri gasiqin iza vaqab. Karangı tün kaptaganda kanday jamandıklar payda bolçu olsa oşol jamandıklardan sakta. Köptögön jamandıklar karangıda çıgat. Çayandar, jılandar, kurt kumurskalar, uğrular tünde çıgattı. Ve min şerri gasiqin iza vaqab. Karangı tün kaptaganda kanday jamandıklar bolçu olsa oşolordan sakta. Ve min şerrin naffasati fil uqad. Koralbastık kılıp birodarga jamandık kaalap tüyündörді tüyüp şuf dep üylöp dem saluuçulardın, sıyıkırçılardın jamandığından sakta. Ve min şerri hasidin iza hasad. Koralbastardın koralbastığından sakta. Kul a'udhu bi rabbin nas. Adamlardın Rabbisi beni sakta. Malikin nas. Adamlardın padişası. İlahin nas. Adamlardın Hudayı meni sakta. Neden? Min şerril vasvasil hannas. Birinci sürede közgö körüngen ziyanlardan saktandık elek. Cılandan, çayandan, uğrudan, sıyıkırcıdan, koralbastan. Ekincisinde közgö körünbögön ziyandıudan. Alemne jürekke azgırık salıp kaçat. Jürekke azgırıp salıp ele kaçat. Oşonun jamandığından sakta. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Adamların yüreğine kirip azgırık salat. Bunday kılıp koy, bunday dep koydu. Oşol
minel cinneti ven nas. Kebir türü cinlerden bolat eken, közgө körünböy. Ha kebir adamlardan da bolat eken. Uşul şaytan közgө körünbögen, kan tamırı menen birge жүргөн cinlerden dagı bolat, közgө körünöyle turgan adamlardan dagı bolat. Ya Allah oşolordun jamandыгынан meni sakta dep Allah'tan pana saktık tilep jatabız. Hem aytыңызчы ушул эки сүрөдө жараткан Аллах Тааладан бүт жамандыктын баарынан сактаганың деп сурандык. Эмне калды? Биз суранбаган. Эчтеке калбады. Түнкү жамандык, күндүзгү жамандык, жин шайтандардын жамандыгы, курт кумурскалардын жамандыгы, душмандардын жамандыгы, көрө албастардын жамандыгы, сыйкырчылардын жамандыгы баарынан бизди сакта деди. Аллах сактайт дагы. Эмне калды? Эчтеке калбады. Болгону биз окубайбыз да. Kur'an hidayet jana hifazat kitabı, saktыk kitabı okuyulup boldu. Biro jamandık kalap sizge okutsun sizni, joluңuzdu japsın sizni, birok ne kılat? Allah saktap turat, sizge ziyan ber albay. Tüyün tüyüp sıyıkırlagandar 11 jolu tüyün tüyöt eken. Bir jipti alıp alıp, oşol birögө jamandık kalasa, atını aytıp, atasını aytıp, dagı bir demgeler daha aytıp, özünün bir sıyıkırçılarının bir joldoru var. Oşonu jasap üyleydi eken. 11 tüyün. Falak suresi 5 ayat, Nas suresi 6 ayat. Ökön koşkonda 11 ayat bolot. Oşol 11 tüyünün ziyanından Allah saktar. Kur'an hidayet kitabı dağı, hifazat saktık kitabı dağı, Kur'an bereket kitabı dağı. Kur'an okuldu bereket bolattı. Үйдө bereket, bazarda bereket, dükkanınızda bereket. Dıykançılık, egip koyup, sugarıp koyup, Kur'an okuyunuz, Allah Teala egin teginge bereket versin. Kiçineke uğuldarız, kızlarımızın canında Kur'an okuyla Allah oşularga bereket verir. Kança Kur'an okusanız Allah jaşoğunuzga, den soluğunuzga, jumuşuңuzga bereket verir. Kur'an'dı köböйткөн sayın Allah berekeni köböйtөt. Bugün biz oşol bereketten kiçin alısıp kalganбыз. Bir жылda bir jolu Kur'an okugan jerge barıp oturabız. Je eki jolu barıp oturabız Kur'an okuyup. Oşonduktan bizdin өлkölөрдө 5 mal namazdan 4 namazdan keyin Kur'an okulat. Emnege? Sebebi biz үйdө Kur'an okubaybız da. Bazarda işteybizmi Kur'an okubaybız da. Kayaktan geldik, al jerde Kur'an okulbayt da. Oşogo jok degende namazdan keyin Kur'an okubasa da Kur'an ukkanda soobu, Kur'anды ukkandagı paydası var. Jok degende ümmet Kur'an ugup kalsın üçün bir karı Kur'an okuyt. Anan barыбыз ne kılabız? Oşonu Kur'an'ın soğunu bağıştap koyabız ötköndörgö. A bolboso men özüme koysa, men bir жылda da bir jolu estebeyim ötköndördü. Namazga kelsek gününe 4 jolu Kur'an okup esteybiz. Oşogo kim Kur'an menen jakın bolsa degeni köp okusa, gün sayın okusa, Allah bul adam jaşoosuna özü elestetpegen bereketlerdi beretdi. Ayttık ga hidayet, hifazat, bereket, barakat kitabı. Ayık Kur'an'dı emnege okulsa oşol derse bereke bolot. Kur'an şifa kitabı. Hifazattagı, barakattagı, şifadagı Kur'an rahmat kitabı. Kur'an okugan sayın, Kur'an okugan adam, Allahu akbar. Kur'an okugan adam mınday elestetiniz, Allah sizge süylöp jatattı. Bir adamga padişah erteң menen keçinde süylösö. Padişanın janına barat, anam padişah ele süyleyt. Kançalık bul adam darajası kötörülöt? Al emi kündö 5 jolu padişah menen süylöşsöç? Je kündö 1 saat padişah menen kündö süylöşsö, bul adam darajası kança kötörülöt? Emi kündö kança Kur'an okusa, oşonço saat Allah bul adam menen süylöşüp jatkan bolat. Sebebi Kur'an bizdin imanımız, Allah'tın sözü, kelamullah. Allah siz menen süylöşüp jatat. Namaz okugan adam Allah'ka süylöp jatkan bolat. Al emi Kur'an okugan adam menen Allah süylöp jatkan bolat.
Kança darajасы көтөрүлөт бул адам? Күнүнө. Kur'an okup büttü, dua kılıp Allah'tan surap alat. Elestetiңiz, padişa sizge 1 saat. Padişa meni mayekteştiңiz, andan bir kiçine maseleniz bolsa, padişanın kolundan kele turgan, aytsanız ne kılat? Ay jo, kıla albayt elem deyip jo. Padişa al. Alemi alamlardın padişası Allah'a kıla albay turgan nerse jok Allah Taala'nın. Kur'an okup bütkönden keyin, Kur'an'da adep menen jabıp koyup anan bağışladığınız oşulardın soğuplarından ya Allah uşul nerseni ber deseniz Allah kantip berbeyt. Jana ele 1 saat süleştiңiz. Aşıqa Kur'an hidayat kitabı, joldomo. Kur'an hifazat kitabı, sakta. Kur'an barakat kitabı, bereket. Kur'an rahmat kitabı, Kur'an şifa kitabı. Bolgonu biz bugün oşol nerselerden barından keçine alısıraak. Anan biz kayırale barabız, birok başka kıyın jollar menen de. Hoppongo ile jol emneli, erteң menen özübüz tura kalıp ele bagımdattan keyin Kur'an okuylu, şam namazdan Kur'an okuylu. Jok, biz bugün orup kalsak ne kılabız? Barıp bir jerge, biröylörgө kezekte turup anan ne kılabız? Dem saldırabız. Tuğanlar özüңüzdün salgan demiңiz barga, siz özüңüz orup kalsanız Fatiha'nı okuңuz, İhlas Falak Nas surelerini okuңuz, Ayatal Kürsü'nü okuңuz, kalasanız suğa dem salıp içiңiz, kalasanız jönle dem salыңыз. Uşul özüңüzdün kılgan amaldın soğubu jana paydası uşunçalık köp bolot. Bardık Kırgızstandagı, bardık moldakeler çoğulup okusa dagı ança payda bolboyt. Siz özüңüzdükü kança payda bolsun. Oşo bizge dem saldırууну үйrötkөн emes, dem salıp жүрgöndü үйrötkön. Muavvazatayn, Falak Nas suresini okup жүрgüle degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Okutup жүрgüle degen emes, okup жүрgüle degen. Bugün bir çoğun bir iş var, bir köygöylü mesele var bugün. Birөө misалы үйлөнмөкчү же болбосо bir үй алат же машина almakçı, kıskası жашоondагы çoğun bir iş jasayбы, kajeti var. Erteң menen Yasin suresini okusun dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Man qara'a Yasin fi sadrin nahari qudiyat havaijuh. Kim erteң menen Yasin suresini okusa meseleleri, kajetleri bar işke aşat. Bugün balınsaga barış kerek ele, kajetpi? Yasin'de okumuş. Bugün alыс saparga çıkış kerek ele, Yasin'de okup çıkыңыз. Bugün balamdı mektepke alıp barış kerek ele, Yasin'de okuңuz. Ne olat Yasin'de okusa? Birincisi Yasin'de okusa Allah her bir tamgasına soğup verir. Yasin suresini okusa kajetler işke aşat degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her bir ata oyloyt baldarın. Ne dep? Şu menden keyin baldarım bir kıynalbay yaşasa eken. Emnesinden korkot? Her bir ata eni. Baldarım dünyada muhtaç bolup, kedey bolup kalbasa eken uşundan en köp korkot da. Albatta namaz okusun deyit. Namaz okubay kalbasa eken namazın oyloyt. Birok namazın azırak oyloyt. Kursağın körök oyloybuz da baldarımızınca. Şu kedey bolup kalbasa eken, kedey bolup. Sizdin urpağınız, sizden keyin ul kızlarınız kedey bolup kalbaş üçün ne kılış gerek? Çoğun bir zavod açıp paydası sizlerge kalıp durgula deş gerek mi? Je kazına kömüp kartasını kaldırıp ketiş gerek mi? Jok, alarga Kur'an'ı öğretip ketiş gerek. Bardığı menen birgelikte diýkançylykty öğrettiňiz, je soda satykty öğrettiňiz, je özüňizdin işkanаңызды berdiňiz. Oşonun bari menen çoğu Kur'an okuunu öğretip ketiňiz ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kim kunde keçinde Vakia suresini okusa kedey bolboyt, biröge muhtaç bolup alakan jayıp barbayt. Boldu, mesele çeçildi o. Emi jaş çoğoydu, bereket boldu, bardığını aldı. Emi her bir adam işenet, ölet. Emi ölgönden kayak varat mürze. Mürzede mesele olbosun üçün kunde keçinde Tabarak suresini okumuş, mürze dayardanıp dursun, mesele olbosun. Büyük meselelerden çeçimin Allah Kur'an'a koygun. Jaşsızbı, jaşo aldında Kur'an okuңuz. Jaşoңuz uşunday kızık uçuruna Kur'an okuңuz. Jaşo ayaktap kaldı, emi öler turgan kez jakındady, Kur'an okuңuz. Nege? Düýnödögi bereket üçün dagı, düýnödögi bardyk jakşylyklar üçün dagı Kur'an, öler kezde dagı Kur'an, ölgönden keyin dagı Kur'an.
Ölgönden keyin ıyık Kur'an mürzöde ne bolot? Mürzöde ötö kelişken, jagımdуу, jıttуу bir adamga okşop kelet mürzöde. Kiçinekey kazabızga mürzöni oşol jerde kelet. Mürzösü kenen bolot. Kança kenen bolot? Uşul meçit jebi jok. Adamdын közü kay jerge jetse oşol jerge çeyin kenen bolot. Madda basarihi mындай karaganda kança alıstık köre alat mürze oşolca çoğoyot. Al alam barzakı özünçö düýnü al. Anan oşol jerde jalgısırap turganda janına kelet biri uşunday jagımdуу, jıpar jıttуу, maanayı açık kelet. Siz kimsiz? Men ıyık Kur'anmın. Düýnödö siz jalgız oturup tündörü uktabay okuyt elеңiz go. Oba, emi sizdi bары taştaganda жалгыз отурганыңызда мен жаныңызда отурам, көңүлүңүздү көтөрүп кыяматка чейин. Демек, жашоодо да Кур'ан, өлөрдө дагы өлгөндөн кийин да. Ооруп калса, Кур'ан окуйлу шифа болот. Коркуп жатса, Кур'ан окуйлу сактык болот. Ошого пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан, ким Кур'анды астына койсо дегени чында эле Кур'анды артка таштабай, Кур'ан бийигирээк астында болсо, Кур'ан аны бейишке сүйрөп, бейишке алып барат, жетелеп. Ал эми ким Кур'анды артына таштап койсо, түртөт тозокко. Артына таштап койсо дегени Кур'анга адепсиздик кылса, артына таштап койсо дегени Кур'анды окуп, Кур'андын жолдомосу менен жашабаса, Кур'андан пайдаланбаса, өз каалоосу менен, өз билгендей жашаса, анда эмне болот? Кур'анды таштагандыгы үчүн түртүп алып барып киргизип коёт.